kajya kubona injiji ikigoryi kiha kitazi no kwitawaza kikaza hariya kikajya imbere ya kamera bwe bro mani birababaza mani umuntu ari hariya njye muri bisobanuro bya fati ni ikibazo cy'imitekerereze mike dufite. What the hell is going on? Itabaza koko naragize ko nigira ngo twabuze akazi. Wabuze akazi igihugu cyazanye leta yazanye internet mu Rwanda dufite 5 kangahe? They don't know. You have the internet. Ntihari abaje bagaterwa amabuye. Ushari uri mu rusaku. Ntihari abaje bagaterwa amabuye. Rero icyo tuvuga ni iki? The thing is aba bantu wababwira uwabasobanurira akababwira isi ya none n'isi turimo bagasobanukirwa TikTok. Yego uwabafungura amaso bagasobanukirwa TikTok. Kabisa. Ikintu kiba gitangaje nuko mbona hariho n'abantu babisobanukiwe babikora mu rwego rwo guca abantu intege. No kubanezeza. Thank you. Bakaza bakavuga ngo baje gusabiriza abahanzi aba bantu amafaranga ya TikTok azarikora abantu nuko bameze mwana abantu nuko bameze none se ejo wagize ngo niba kubona usa nabi ntibazavuga yakennye niba nta munoza badeki. So ikintu kiriho kimwe TikTok iryoshye nk'umugore wo mu diaspora iraryoshye pe. So the thing is ariko umugore wo mu diaspora merate kubo ibyo nawe burimo kutubeshya. Umugore wo mu diaspora abagore b'ikigarura niba kugeze ku gihumbi basobanurire abantu mushaka gusobanukirwa uburyo bw'umugore mu diaspora bamubona babwira umugeze ku gihumbi basobanurira twagiye mu mugeze ku gihumbi basobanurira umugore mu diaspora bro. Ntabwo ndagusobanurira umugore mu diaspora bankubwira twagiye ku gihumbi ngo umugore wo mu diaspora ngararyo ngo umugore wo mu diaspora ibyana biri ikigarura bizi reka twegera ku gihumbi gusobanurira umugore wo mu diaspora. Urabona ko mu gipfu kigezeho ahubwo ndasaba 10 kugira ngo mbasobanurire kuko harandikaza ibintu. Ariko Kiramani ubundi Kiramani ndashaka kubaza Kiramani uzi ko ari igihe nigize kuza kuri TikTok nkagusaba gift ukayanyima. Uzi ikintu cyo gitumye gusaba Kiramani kuki wanyimye ama gift igihe nayagusabye ukaburimo kuyamba kiragiye nari kubigwa nayo mfite yari umugikeno wo gusabirwa ariko yakura he ko ari njye umwigisha ukuntu rero ibintu byariho no kujya tubikoroka ari umuntu yinjira bakagenda mbangubona courage sana mu kazi sana ndakubona Kira big up on yourself man. Izi mbuga ngo Godfather njyewe rwose twarabanye muri no mihanda maze iminsi mbana nawe byarashimishije ariko buriya birambabaje kuba nazongera kugaruka ahangaha kubera ko hari ukuntu nyine kwifatanya n'akazi bigorana ugasanga nyine umwanya ubaye mukeya. Iyo nekereje kuntu buriya mu kanya ngiye kuva mu minota 30 ngazagaruka nimugoroba icyo gihe kirimo mba numva kingoye cyane. Mbega gahinda Kiramani mu Muhammad Kiramani kumera amagisti pe araburi minota mike kwa gende mubanze mu musambu minota mike ngo ngende amasaha agiye gucamo kugira nze ugaruka ni menshi Kiramani mu mushyiraho ku 2000 direct Kiramani ndashaka kukubaza iyo ubonye igihe wahanyuraga ukigira ubadanjuka za muntu uzamuke ukandebuka nzunguriza ukagenda icyo gihe wapfushije ubuso bumva bakora iki? Oya icyo namenye ikintu cyo kuzamura amarivo hano naje gusanga ari igihe dushobora kuzaza YouTube byanze dushobora kuzaza dusanga mwaragezeyo reka umuntu aba ari kuza muri no minsi bandi bazagiye kuza nabo mbabwira ati mwari muri ahari ikintu cyakwereka abantu reka nzembereke ikintu mbereke ibintu mukina nabyo kambereke cyakwereka kandi kigiye nigisha abantu mbere uko hano bikora reka mbereka example gato. Let me show you keza ntizo ku mwanya gato mwereke like this. Reka mbereke reka nkwereke ibintu muvuga zambura mukora dore ngiyi TikTok
dore ibyo bintu by'ama levels uri kuvuga levels by the way levels ziri muri ntuze yo gutangira guhemba ku muntu ufite level yuko nagi paid by that level ku buryo account izaba ifite level azaba ari account ifite agaciro ngo udashobora gusobanukirwa mujye mfata umwanya mugende musome murebe check the level here murebe level no kuvuga ngo hano dufata urugero ibihumbi 30 by'amacoin ibihumbi 30 by'amacoin ni ibihumbi 500 by'amanyarwanda iriya ntare twumvikane ibihumbi 30 by'amacoin ni ibihumbi 500 by'amanyarwanda kugira ngo ugere kuri level ya 50 ubumaze gutanga amacoin miliyoni 97,500 okay ninde muntu rukubikira ndi kuvuga ni n'umufite telefone wamubitse niba ari uko bimeze revo yanjye nzayizamura umwaka utaha kubizi nyamvugana n'abayaba ngibi biri hano okay hera ese ari ukuntu umuntu revo ayigira ikaba iri prive ku buryo itagaragara yamamagara akambira ikibazo yego apo niho ngiye kugaruka niba wumva rero ko nakwamba uri mu rusaku busha okay yago muri kubyumva kiramani muri kubisobanukira ndabyumva kabisa okay turebye ko buretse gato dore nk'uyu mujene abantu fata nuvuga ngo kugera kuri level kuva kuri level ya mbere kugera kuri level ya 50 kuko ni higarukira this is the last level niyo level ya nyuma ubu ugomba umaze gutanga amacoin miliyoni 97 n'ibihumbi 500 okay tuje gusanga ibihumbi 30 ari ibihumbi 500 ubwo miliyoni 90 okay miliyoni y'amacoin nangahe ubwo niba baytonze gato aho zambura gukora ziba no ndashaka mu bifi y'amafaranga ndashaka mu byumba bazajya kuza twarayayoye twarayamaze ibihumbi 16 hafi ngira ngo 10 by'iki $10 ngo ni miliyoni kuri miliyoni imwe y'amacoin ejo narabikuje ndishima witonze kiramani we accounting nahise nkwa ka furutanka bare bro the fuck no naborohereje turi kumwe yamana niba abantu mutekereza nawe bara okay kugira ngo dufatire kuri miliyoni mufate amakori 30 ni 500 by'amanyarwanda sibyo tuje gusanga ngo miliyoni y'amacoin ni miliyoni 16 yego ni oya ni wase ni miliyoni 10 ni ngamere ni 20 no kuri miliyoni y'amadolari waya miliyoni y'amadolari y'amadolari okay miliyoni imwe miliyoni imwe y'amantuza y'amacoin okay ngo ni 15 ni miliyoni 16 ubwo se ni miliyoni 16 ziki nibyo ndimo kubaza ni miliyoni 16 z'amanyarwanda ibihumbi 16 by'idolari naga ari miliyoni 16 bro ni nka miliyoni 20 oya je nabariye ku manyarwanda nabariye ko kuko ngiye kubitewe n'ahantu n'amafaranga agiye kungana so no kuvuga ngo iyo urebye ibihumbi 500 by'amanyarwanda ni amacoin ibihumbi 30 ni ibihumbi 500 amacoin ibihumbi 600 320 tubarire mu banyarwanda ntaribi so bivuze ngo ibihumbi 60 by'amacoin sibyo ni miliyoni y'amanyarwanda ibihumbi 120 ni miliyoni 2 sibyo 240 ni miliyoni 4 sibyo 480 ni miliyoni 8 z'amanyarwanda ego sibyo ngaho mugende mukuba
ubwo rukumva miliyoni y'amakoini nangahe? Ni miliyoni 100, ni miliyoni 16, sibyo? Miliyoni 16 kuri miliyoni y'amakoini. Hano turi kugera kuri level ya 50. Tuje gusanga ugomba gukoresha miliyoni 96 ngaho yambarire. Hanyuma umuntu yaba ari hano ukumva hari n'abantu baguze zirenga kuko yani miliyoni 96 n'ibihumbi 500. I see you mutongolo kunyumva. Ariko yago, so people, the stupid people, ukagenda abantu hano bakagenda bakaza, umuntu akaza hano ngo nungo abantu ngo bajya ngo kurira urabona ngo imbura mukoro. So nibaza nuko urabona ukuntu abantu bafata. Urabona kera, urabona mu ba ADPR hari abanga kujya gufata bituwere ngo ni icyaha, abandi bakavuga niranga muntu hari abantu banga kwifata ngo ni icyaha. Urakoze cyane. Byabo ni biginga bigashaka kuba muri antiquite no muri analogue. Thank you so much Dr. D. Wamubonye? Dr. D, thank you so much for blessing the panel kabisa. Icyo nashatse kubabwira ni iki? Umuntu wese uba uza hano ukavuga urabona ukavuga stupidity muri wowe ngo ntabwo najye ngo ndi umustar my ass. Kama bate ninde mustar dufite ufite ubuhanga, ufite na potential, ufite n'izina kurusha Jason Derulo. Ko Jason Derulo amugana ari kuri TikTok yirirwa akora amakote. Ndakubwiye Jason Derulo ibintu bya music yaje mu bindi ayabaye mu miliyonere kubera TikTok yonyine. Turi kumwe kandi nkakubwira ngo uretse wenda ikintu yakoze ni kimwe. Umwana umukire wa mbere yafashe kampani yigurisha miliyoni 500 na zingahe z'ejo bundi z'amadolari bro. Ubu ni miliyonere kubera kuri TikTok. Urakoze cyane Kabila me kabisa nabonye yaturikije iradi irisaho bwiza birabice risaho ngo nandwe yabi na Celine Dion ukuntu yirirwa. Celine Dion akora 24/7. Celine Dion bro. Wari musaba live Ngewe njyayo nkana mugiftinga kishima kubi n'agatima karamushimisha. Celine Dion afite murebe network ya Celine Dion. J'espère que ubu ngari muri miliyoni 500 na. Ariko aba bantu bakoze amafaranga ntabwo yaryama iminsi biratari gukora. Ubwo adashobora kujya guperforminga agifite bya biboro mu ntoki, amaboko amanitse, abari hari ari kuzicollectinga ari kuziruguta. Thank you take. Umuntu nka Celine Dion ufite amafaranga atazapfa niyo aya masaha yarya amafaranga yakoreye, arya amafaranga umunsi ku wundi. Imyaka sigaranye ntabwo yazayamara. They don't know. Ariko just aujourd'hui sinzi kubyumva. They don't know. Carlos Jeno. Icyo mbabwira ni iki rero, what you have to know, dufite ikibazo cyo umuntu arimo aribaza ngo Celine Dion ntiyapfuye, ariko mwagiye mushaka amakuru koko. None se nguyu uvuga ko Celine Dion yapfuye, uyu nguyu wamubwira aza ahantu isigeze. Nahuye na wa mama waririmbye ati ndatine dufatana ka video nka postinze IG, ugenda usome comments ziri muri ako ka video, harimo comment nk'ijana zivuga narinzi ko yapfuye, uyu ntiyapfuye yagamukuye hese, none se yabaye umuzimu yarapfuye akoze mwarabivuye. So guys, mukande ku bantu mukandeho. Ndashimira abantu bareba binkoreye. TikTok cyo mundi yarangoye inkubiti ibintu biremereye muri gift gallery, ariko abatipe baje barabitema bro. Wow, that's what you deserve bro, that's what you deserve Godfather. Abantu bazano bakagirira umugisha kuri pano yawe bro, niyo mpamvu nge navuze ngo twetsa tugusabira umugisha, noneho Imana ikoresha abandi bantu iguha umugisha, wa mugisha twagusabiye abantu baraye babikoze. Umva Imana iguha umugisha my brother. Big up on yourself man. I wish you the yaraye bibaye ndabibona bro, you know ariko ubuzi kureba muri gift ngasanga mo totale y'ibihumbi 3 by'amadolari birenga hafi 4 bari ariyo target bashyizemo. Ndebera kantu gasi reka nze urebe utuntu dusigayemo. Dore check what is left, hasigayeho utuntu 4. Oya iyi ngiyi ni yanyuma kanze nyikore none hamurebe. Ahubwo ibi ngibi nutureka turatumaramo atumaramo. Tumara reka nkwire ni sari ikidashobokera, ari ikidashobokera abana b'abantu Imana ihari. Urumva uratumaramo nkwerekeye ngo so ibi bintu rero nibyo nabwiraga abantu. Let's work together. Ndashaka muri ukuntu gift gallery yari imeze. Baragiye bankubita intare, bankubita mu TikTok ni baso, bankubita intare n'umwana wayo, bankubita bampaye ibintu biremereye biri double. Urumva barangije abantu baraza barabiteba babivanamo
dore utuboro dusigayemo bro dutatu twonyine deserve the best man, deserve the best my brother, izi uri kubyumva deserve so the best. ibi Ubwo ngibi nazo rero abantu turatumaramo yumva ko turatumaramo icyo utwo tuvuga ngutwo. ukumva ntabwo turi mwendere icyo mvuga ni iki working together abantu bagakorera hamwe bagasakaza urukundo izi gift zangaha ziraryoha izi gift hari abantu batekereza ko ibintu byose birangirira mu mafaranga ari amafaranga gutyo umuntu agwaye mani ibi bintu hano byubaka imitima y'abantu bro reka nze babwize uko aya ma gift atangirwa aha izi platform n'ama live dukora harimo ibirenze gutanga amafaranga harimo icyo ndibuze kwita isanamitima isanamitima Ngewe umunsi riramo ama gift kuri no pano bro, hari ikintu nafiri buri gihe uko rirampaye gift hari ikintu mfiringa. I swear upon the living God, niba ndakubwiza ukuri ngewe nta wundi muntu urimo kumvugira ngewe wana nta nubwo nari nzi ko bitewe n'ibintu naciye ntabwo nari nzi ko nzongera kurira ngo umuntu wenda ngo umuntu yandiza ngiki sha ariko riri yampaye ama gift bro, numva hari ukuntu mpindutse, numva hari ukuntu anejeje umutima wanjye man, numva ndishimye byanyabya pani byo gupretendinga no kubeshya, numva hari ukuntu arimo anzamuye, numva hari ukuntu azamuye energy yanjye, numva hari ukuntu nezerewe. Oh my god, yo it's real man, the love is real man, urukundo ruri real, urukundo ruri hano ruri real, ahubwo abantu bazana ibicanege barashaka gutuma abantu batabona urwo rukundo. uzakira icyantege akabizana nzamuha nyina ariko umuntu aguciye intege banyweye furutanka bitwaye Oya mani buretse gutanga mama, buretse iyo saha wambaye ubwo nangahe godi kubikora bishaka nabibonye nambaye boxer cyese nibonye igitsina ngo watanze gift ngaraho yakungukira yego harahari watanze gift aramya yakungukira abantu muri cyo muri comment ngo watanze gift ngaraho yakungukira ariko yago nubwo reka ibisubizo byanjye bijye bigusetsa ugatembagara yago bwa mbere baguhanuza intare n'umwana wayo si ngewe wabiteye araraseka yago kwifata mu nda gubura yago yamaze kujya muri big screen ariko mani nk'ibyo arabura igihumbi nk'ibyo biboro ubitekereje gute barakubaza isaha gutuma ngo ni igitsina ushyizemo yo yago reka ngo kandi ubikoze ubishaka niba ushaka kwerekana isaha cyangwa igitsina abantu bangaha yazabwira bro ikintu naje gusanga muri iyi si urumva ubuzima bumeze nk'isabune isi yo ibiri kora operation yo kukubabaza ikintu ugomba gukora ni ukwiba umugono nawe ukishima kandi ubimerita niko bimeze Miss Pasi nabikoze mbishaka andikamo nimero yawe hano muhereze gift nose ndaguha gift uri hasi andikamo nimero yawe nguhereze gift urumva so ahangaha ibintu ni buryohe ariko n'ikindi bro people telefone thank you mugize amahirwe ngaba abahanzi Masisi boy kuri bitanga sinzi abantu bangejeje muri big screen ngo nibanda ariko Imana bamera urayiguma mega bless iyo niyo ashyiraho nimero n'amazina ntayobye ngenge nkunda abantu mwese oya Felix mbwiye umuntu umwe ariko abantu amanimero yabo ni bwoko akanaka binikira ngiye Miss Pasi shyiramo nimero yawe n'amazina kwa bora bagezeyo yaso ngayo nguko so muri big screen nka big energy mega bless you, thank you so much man bamera umugisha you deserve it big man, you deserve it. Steve WhatsApp ukora ibitangaza kunda big energy president Sasenkate n'abandi mureba abantu mugakunde muri iki gitondo ese kam Kiramani ngwino noneho ikintu ari kuguza abantu ba Kiramani yaragiye abatop gift bose je bakorera imipira y'amazina yabaza yambaye wow yaragiye ejo ngo yaje yambaye imipira iriho amazina y'abatop gift which is okay. Sinzi ko ibyo byishimo ngo bimeze. I like even creativity. Notisi. Ariko abantu baze kuzanga bakishima dore nk'ubu hari indirimbo ya Banga igiye gusoka yabo igiye kwimenya mwese ariko bazanga kuyifata urimo kwakira kwa unakura kacyayi ukayumva twishimye hanga mukajya kuyireba kuri YouTube uva yavuga ati ndayibonye ndaje kandi charging nuko bimeze.
Araba. So nuko biba byifashe amakuru imwe niko bimeze Okay. tugomba kujya mu itsinda ariko ikindi kintu nubwo Miss Pass umbwire nimba ubonye message. urumva hanyuma ndagira ngo udufashe utubwire uburyohe bw'umugore wo mu diaspora kubera ko wari wasabye ko nibangeza muri big screen uri buze kudufasha ukadusobanura uburyohe bw'umugore wo mu diaspora. aha reka nkwereke akantu reka mbereke akantu hano murebe Ugiye kutwereka se igitsina? we Umva Dina mereza umuntu mba maze igihe kinini ndeba hano muri comment. Uriya niyo mpamvu Miss Keza muhaye pe. Nuko hari ukuntu ubona umuntu muri comment nyine ahoramo ari positive. Urumva Yereka ngureho kandi ukabona ntari buzamuke ngo umuhereze izo gift nyine agire ngiye mujye munyangana amashaka kwisekera hari That's igihe why mbakandira akanyenyeri. uyu seka bro uyu seka uwo bizababaza zagende urumva uyu seka guseka ndabizi ko bibashengura imitima boka kubitwa n'inkuba uzabazwa n'ibyishimo no guseka uwo nguwe icyo mubwira ndamubwira ngo arakamira urwiri mwishinya urumva ariko uzi umuntu wabazwa n'ibyishimo sha akabazwa no kubona umuntu ari guseka uwo nguwo wamukorera iki uretse kumwicungura akicwa n'uburoro nta kindi. So abo ngabo namaze kubonera ari ikintu abantu batekereza ko ibi ngibi njya bibabwira ngo nkabibabwira sometimes hari naho hari abantu abanzi b'ibyiza umuntu yanga ko ibyiza bibaho akagira akumva yanagira yakabazwa no ibintu bimeze fresh mu ndebe mu nkunde mu ntapingeho mu nkandeho muzimpe nzirugute nta wamenya muzimpe none hagihumeka umwuka w'abazima nanazirya rigakiri karego nanjye mu ndebe mu nkunde nanabibutsa ko ibingibi twari kubabwira yago ntumbwire ko ari guseka yamyutinze wampaye promo kagera kuri pano yawe wowe ki Clara ati wampaye promo akira nyiguhe ndakwimba iki ndakwimba iki Claire kabisa muzane Claire wago man. Oh my God. Oh la la. Thank you. Claire wago man. buretse gato Claire abantu mwese mukora winge Claire mu mushye witwa Byongere birambenze noneho. Claire kabisa yama. La la la. urengejwe n'iki Awe. Yo mana we. We. Ndumva pressure izamutse. Komera ishime nezerwa mera neza humura Claire ubaye iki zamuwe n'iki turakwakiriye okay uravuze ngo pressure yizamuka ingo Thank you Dina ariko none ko myutinze ndakutumura rero urumva ndakuzametse ngo myutinge ugende no pressure irazamutse bro hold on I can feel her voice like hold on aravuga kabisa araza kuvuga humura n'umukure uretse gato uravuze ngo biri seriye cyane I can feel her hasi ari kwandika I can feel ndamurijije her voice comment ari kwandika ngo ndamurijije ndakurijije biri seriye se ndumviza ukuri uze yamubaze ubu ngubu anyway yeah she's crying man she's crying mureke kabisa ahubwo mumuha amagift mumwohereza amagift mureke tumuha amagift bamutema please mu buzima ndumva nshaka kurira mana rero umva father nge baracyambwira bya bintu man complete tax info to continue ubu nago natanga gift one no byihore ntabwo ari ngombwa urashaka kumuha gift nashaka kumuha gift akira nayimuguhereye thank you fata gift share ya wamumereze yeah thank you unyazeka thank you Dr. Tech thank you Killer Man Muna thank you for blessing
Oh my Claire. God. Yes. Ndamusabiye kabisa. Thank you Godfather. Thank you. Uweza aje kuri pano reka batemu uko biri gukunda we. Uri kwemera we. Uko biri kwemera we. Yo. Uko biri kwemera we. Ibyo bintu bigoye we biri gukora amara mu gihumbi. Claire munerekere mu gihumbi. Umuntu wese uri hafi mu gihumbi. Nanjye ndarize we mana. we ntabwo wari ikirara. Thank you. Thank you so much daddy. Thank you. No, Claire rero mukanya agiye kuvuga. Claire agiye kuvuga. Mbere kino gitondo ngo ninkomeze. Komeza daddy, komeza mana we, komeza. Ibintu bari gukora imibonano mpuza, ibi bari gukora imibonano mpuza bitsima ati komeza daddy. Komeza biti. Daddy wakomeje ko. Yes. Ibyo ni byiza byo kurongora mu diaspora kazi. Uretse gato komeza daddy. Komeza daddy. Komeza. Byiza byo kurongora mu diaspora kazi. Wanjura nezerewe mana. Wow. Umutima wanjye uranezerewe. Oya se. Ni ukuri kw'Imana umutima wanjye uranezerewe. Mana we mbizi icyokere. Iwacu turi muri neje. Nibwo bwa mbere. Uri no mu diaspora? Yangane birashira nukuri. Uri muri diaspora? Umva mbizi icyokere ndumva yo my god. Byiza cyo kurongora mu diaspora bura ni kera. Uri hehe uherereye Claire? Ndi France. Ndi France. Nzi ko ndeba account nta kintu na kimwe kiriho ko ndeba ari intuza. Umva Godfather nibwo bwa mbere mazi igihe ngukurikirana ariko bya TikTok sinari nabimenya pe. Noneho mazi igihe ngukurikirana nkumva ibyo uvuga nkareba ibyo ukora nkabona abastari bose bari iwawe ariko nkavuga nzagera kuri iyi pano ya Godfather gute. Uyu munsi umagine ko nari ndi mu masengesho ariko Imana irumva we. Noneho ndavuga mbona nyine uriho ndavuga reka nkukurikire njyeho ubundi nkubwire ngo wanzamuye byibuza nkabona iyo pro. Ngize Imana mbona na Big Nadri, mbona na Kira, mbona na Bushari. Ejo numvaga abantu bagihaye ngo namwe musigaye muza ku mihanda. Ndavuga nti ariko Imana yo mu gihugu cyo mwijuru nsenga wenda izangiza kuri pano ya Godfather kuko pano yawe kuyigeraho ni iby'agaciro. Ni Imana iba yagutunze inkoni. Utari umustar ni Imana iba yagutunze inkoni. Shimye Imana yo mu gihugu cyo mwijuru rero ko ngeze nibwo bwa mbere nagira naba nizi gift nibwo bwa mbere nazigira. Imana nyihaye icyubahiro ntacyo ndicyo gusa umutima wanjye uranezerewe. N'umubiri wanjye uranezerewe mbiri byokere kandi nari nifubitse ariko mbizi byokere ntigeze mbira mu buzima bwanjye. Imana ibaha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha cyane kandi this panel is a blessed panel. Nkunze ijambo uvuze ko Imana irumva cyane cyama abantu bose bari hano bakabimenya ko Imana yumva. Imana yibwira irumva kandi igakora. Imana rero yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyane ku bwawe. Nanjye ndishimye nduva nishimye ku bwawe. I don't know the reason why but I'm happy for you. Hari umushiti wanjye umbwiye ngo ahari nashonja mbonye kuri pano ya Godfather none umva ukuntu ari kumbwira. Nazamutse mu ntera. Okay, oya nta ni ibintu bisanzwe. Birashoboka ko ni ibintu bisanzwe. Kuki umuntu akwima ikigushimisha? Official ngo bimeze bite wowe? Official. Temari. Hi, how are you? Nibwo nagnesco nageze. Yes. Ndabasuhuje. Umaze iminsi 3 cyangwa 4 ushyira muri request ushaka kuzamuka. Yeah, I think so. Godfather, I'm happy. Ndishimiye kuhura nawe kuri panel. Yago ugambotia yago. Ana ndi bulungi official tema wagwan. Ochimanyi wajja ko ku radio yafe. Wa. Ngochali eno ku Rwanda. Wa. Power FM.
Power FM. Oh. Hey. Ubyukira. I do remember. Mbijukira. Yeah. Eh. Yeah, Nenga yeah, yeah. Chiri. Chiri nkulaba Uganda chikuba. Chikuba good stuff, man. Good stuff. Keep it up. Mukama wa manyi. God is the greatest. God is amazing. The greatest. We still did it. You know what it is. Big energy. You know how we do it. Wagwan. Hey, Godfather, I'm happy. Happy too. Ndagutinya cause amakuru gira menshi. Kugira ibyaha niba ujya utanga agacurama ubwo rero bakubwiye bereke ubwo niba unyugira ibyaha ndakumvira Ndagutinya ubyumve ngo ariko rero muri bw'ijambo ntakunda irihe ntabwo nkunda abantu bantinya kuko niba ari ikintu cya mbere ni ukubaho utinywa kuko iyo utinywa uba uri ikibazo muri rubanda ntabwo ugomba gutinywa ugomba gukundwa urumva nubwo urukundo rutakibaho nanjye mbakunda ariko nkabatinya kubi ariko mugomba kunkunda ntabwo mugomba kuntinya muraninya se njyewe ndaryana no urakundwa Godfather bagukunda batagukunda ibikorwa byawe biraguhagararira Oyase ibikorwa speaks for you they don't need to love you Oyase what you say is what you read really yep okay for example if now bakubwiye ngo official there is no choice now Godfather he's your future husband be ready I'll say no wait a second you will say no yeah because you're wanted by everyone you're wanted by everyone kandi mukanya yambwiraga ngo arankunda none no you're wanted by everyone that's the problem nyarwanda mutwa abantu bacu n'ibitangaza so you will say no I don't want to be fighting for you Bayasi yeah urankunda ariko ntiwanyiteza zendore Ni byiza official. Meze neza. DJ Ama, TK, Claire, Mutoni ndabasuhuje. Kila man yirukanye hehe ko mukeneye cyane agiye hehe? yaramaze gusezera afite n'agahinda kenshi bitewe nuko ngo ari mu kazi ariko aragaruka urumva hanyuma ndababwira abantu mutari gufollowinga abantu bari hano hari igihe utazongera uba ugomba gufollowinga yago ugafollowinga n'abandi kugira ngo niba uri kuri iyi pano uhageze follow abantu bajya no hejuru kuko niyo mahirwe ubonye yo kubabona ukabafollowinga bitabye ntabwo uzabona amapano ariho wari wabona yago ya hostinze riba ryaremye abazima biba bimeze fresh urumva hanyuma Fada wanyemereye uyu witwa DJ Amalon akavuga na Mutoni aba bantu na TK Bora aba bantu turi kumwe nabo aba bantu turahari man God ndapfuye turashize Amaroni ni umukobwa Sikuweki wako nyitiranya mbe ni umukobwa Oyasi Amaloni Karamel nagize yambu Mbe ndi umukobwa pe why waragize ngo ndi umugabo oya Siko tuza Amaroni ko ari umuhanzi wacu w'umugabo nako mukunda to so nafashe akazi na kiwe uramukunda cyane ubusanzwe uri DJ se yeah ko numva sufite ababebe udije gute n'ababebe ngo ababebe no those are my neighbors wa neighbors yeah Rashi nese kuva nk'umusoro kuva nk'umusirikare ngewe kuri serious bikabije oya ntabwo ndi serious bya danger gusa ariko ya ndabikora umwuga wanjye and then yeah ukorera he Liège yep yego uri umunyarwandakazi ndi umunyarwandakazi ese aho ngaho mudija gute indirimbo z'igifaransa mana yanjye nimba ari ikintu kibangama cyane
ngo DJ Eh, ntazi igifaransa none ubikora ute? ujya mu bagenzi bawe nyine like nk'abanyarwanda so ugacuranga nyine Ugira gutya se ugakubitamo nk'abazungu bakubitiramo si uwejo? suweje man iriya ndirimbo ndayikunda pe Big Energy thank you for making that song for real Oya se. nukuri Ugira gutya abazungu bakavuga ati mwogahamba ngo nimuze mwumva umwana wakwita bagwe si uwejo. abagwe Ariko se wakwigisha abana hirya ariko se ariko yewe ushobora no mukabura gutera akavuyo uri kumwe n'uduhinja turi abantu igize abana ndakubujije. Ugira gutyo ugakutomekamo kasuwejo ukababwira ati bazungu ese ko twumva indirimbo z'igisipanishi kandi tutacyumva igihe n'uburaga indirimbo z'icyongereza ntazi icyo bisobanuye. Uje bakubitiramo suwejo babwira ati murakakubitwa n'inkwa namwe nimuze muyumve. Ukabateremo uzahamagara umunsi uri kudija ubateremo suwejo mbyumve rero ukuntu bayibyina. Uri mu kazi ubashyiremo kasuwejo ubwo ni promise to bombo class DJ Energy. uyu mudije ari seriye. Yaman. Ni umwana mwiza rero ukuntu agoza akantamo. Oya se. Yeah. Nese abarekareka abantu mu Bufaransa n'aba municipal ntabwo ari aba diaspora. Nta kintu bafata. Njye nyifata. Kuri we. Ariko si ndi kwivugisha gutya ngo abantu biburayi n'aba municipal nakwibuka ko dufite Lirira Miracle ari yatuye. Ubu so kwishinga agati hahandi. Kosa. None se Ariko umuntu umaze kunkorera ibitangaza hano. Umuntu umaze kunkorera ibitangaza hano. N'abantu babiri kandi bose n'abaroko batuye i Kigali. Wamba bari ukankura muri iriya nguni gode ndakwinjiza. Ni bande bavuga umwe bamwita uwa mbere bamwita n'umujene bita Mwene Kavunderi. Mwene Kavunderi. Itwane Mwene Kavunderi mwene ni izina yitiya. Mwene Kavunderi. Mu cyari wacu tabagwe hari umutipe. No baracyari. Ina misi naribi ariko nasanze na misi atanamfollowinga. Can you imagine? Mvugiyemo. Sorry. Aragufollowinga so mutware hehe kwa yamaze kugera i Burayi uramufollowinga. Oya nagari we ndi kuvuga uriya misi muri misi pass. Uyu nguyu Kamara kuri hano umpamagare iki? Kanumve. Kamara. Gadfa. We. Umeze neza? Meze neza. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rumaze gukatira Nzeyimana Didier aka Muchoma Arafinda Sekikubo Fred ndetse n'abagenzi be iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rikomeje. Yabawe. Urakoze cyane. Kuri aya makuru ariko namaze kuyabona bari babimbye. Thank you so much. Sawa. Na tuvuga ku biki? Mwene Kavunderi. Mwana baraye ubwo. Aha, umujene yankanzeho coin zifite agaciro k'ibihumbi 24 n'amadolari 268 kandi ari i Kigali. Wakurikiye bamwita Iribagiza. Wow. Nawe ari i Kigali. Wow. Imana bahumugisha. Mwene Kavunderi Imana guhumugisha. Iribagiza Imana guhumugisha ahantu uri hose Imana guhumugisha. Mwene Kavunderi big up on yourself. Ntabwo ari hano. Ameze nk'ikizimu. Ajaza kongera akabura. Muri kubyumva? Ajaza kongera akabura ngo acuruza imbaho zari buyu. Kavunderi yaragafashe gutyo. Kavunderi ajaza akongera akagenda. Abajya habera rimwe. Warakoze kuduhagararira abaroko. Urumva? Urabona ibi bore de batagenda. Bro hano ko haciye, hano ko habaye ibitangaza. Habaye ibitangaza pe.
urumva ari ikintu ariko nubwo still ikintu reka ari ikintu abantu batazi yago warumwe kamaze guhumurize wari ufite ubwoba ngo TikTok ishobora gufunga nuko twasigaye inyuma. TikTok tumaze igihe yarafunze hano yigeze gufunga yarafunze. Wari uzi ko TikTok imaze kurenga YouTube? People doesn't know. TikTok yarafunze kuko urumva database za TikTok zabaga mu Bushinwa. Miliyoni 150 z'abanyamerika zitunzwe na TikTok. Ubu ngo turi kuvugana baravana income kuri TikTok. So byabaye ngombwa ko Amerika ifoundinga out ko information z'abanyamerika miliyoni 150 abashinwa bazifata. Bivuze ko abashinwa babona amakuru y'abanyamerika ku rugero rwo hejuru. Byabaye ngombwa ko mu rwego rw'umutekano cyangwa n'umutekano w'igihugu Amerika yaragiye kujya mu kaga. Byabaye ngombwa ko TikTok iba banned muri Amerika. Ariko barabafungiye no bamaze iminsi ngaye nta TikTok bakoresha. Biba ngombwa aravuga ati yego nibyo ariko twazakreda imirimo ariko umutekano ntabwo twakomera ko datazacizya muri Bushinwa. Warabyumva? But guess what? Baje gusanga nabyo bidashoboka. Trump aravuga ati abademokrate ntabwo muri mumpereza igihugu ngo mukimpana n'abaturage mwambuye imirimo ku rugero rwo hejuru bakorera amafaranga kuri TikTok. TikTok ntabwo ugomba kubanirwa, tubashaka ubundi buryo. Byabaye ngombwa ko habaho ibiganiro byamaze iminsi bijya mu nkiko. Ubu turi kuvugana 80% ya TikTok yaguzwe n'abanyamerika. Ubu ngiri mu maboko y'abanyamerika kuko ntabwo Amerika yagombaga. Amerika itanga amafaranga y'umurengera. Bafite shares zikomeye cyane n'amafaranga. Amafaranga TikTok mu mashare baguze ikintu nabonye none abanyamerika hano batereye ubwoba. Mu mashare baguze ikintu bita transaction y'amafaranga. Uburyo amafaranga akora nyine agenda. Uburyo amafaranga baguze mu mashare n'abahanga sana. Bivuze ngo amafaranga yose abantu bakura kuri TikTok bari no mu bindi bihugu nka hano muri Afrika. Amerika ibibona ibiyazi biyafiteho control irabibona byose kabisa. Icyo kintu cyarankomye fo. Erega niyo mpamvu nanjye ubu ndimo kuza kuri TikTok cyane. Nge nago najya kuri application ntasomye kuko hari nka application yitwa sinzi n'abantu bayibuka ni lead ni what ni thread niba ari thread niba ari what nge sinigize nkijyaho kandi hari abantu bayiriho ni thread ni ya Instagram na iskori automatic wijyaho ni trend niba it's a trend. Iriya ni application nayo nasomye ibyayo ndeba abantu bayizanye n'icyo bari bagamije. TikTok kugira ngo ngire nangire gukora bigaho cyane nze mu ma live uko nguko nasomye ibyo bintu ndavuga ahubwo abanyamerika nanubwo bro uzi ko abanyamerika bashaka gukontorera ibintu byose byo kwisi kandi bakoresha for any cost bro. Any cost. Uza amafaranga kayo bamaze gushyira amahangaha muri TikTok. Abashinwa barabananije babashyiraho ibiciro bitabaho. Amerika yo ntiyayigura nka leta bivuga ko ifata abashoramari baravuga mushyira amafaranga kubera umutekano w'igihugu. Ubu turi kuvugana TikTok iri under control. Ariko abashinwa nabo barabagome. Urabona noneho wibaze ko aya mafaranga ni imirongo y'amafaranga dukoreraho hano. Urabizi ko iyi TikTok dukoresha mu Bushinwa batayikoresha kandi ari hiri n'ibyicaro byayo. Yego. Ntabwo bakore mu Bushinwa aho TikTok ikomoka ntabwo bakoresha TikTok iyi. Ntabwo bakoresha indi. Abo bafite version yabo itanitwa TikTok. Muri mfite abana baba mu Bushinwa bazaga hanga murabibuka abana wa mwana wazaga kurya intuza wazaga kurira ibikere live hano. Ariko uzumva icyo ntazazanira abantu. Umwana yaje anaturiraho ibikere, umwana w'umukobwa mwiza te. Arya ibikeri. Mu gitondo ajya kwambara umushana najya gukora ubukwe ndavuga nagiye. Isiri abantu batandukanye bro. Umwana wa Kacyiru bwo yaravuze mu buzima bw'abandi. Iyo nava mu Rwanda nari ngo ngende ndebe ko hari abandi bantu babaye mu bundi buryo nari sinzi ukuntu nari gukura. Bro nahuye n'umwana hano muri Uganda. Urabona igi ihuri urarizi? Ni igi riba ryarangiritse nyine riba ritari mu mwana muzima. Nabonye umukuru rinuka kubi. Nawe n'umukobwa urgiyo boro bro. Riba rinuka gusa we araritogosa ababizi ko ari mu mushwi wagize we akaritogosa noneho akakirya. Ibaze bro, ibaze man. No muri Sudan, no mu Sudan bro numva none harya arya zino boro za niba zitwa ngo
niba ari club zino boro ba DJ Khaled barya zino ziba zigenda ku masahani bro nje sinanarya ifi sinshaka kurya ikintu kindeba nje sinabasha kurya ikintu ndebana nacyo. Ikibazo cy'amatsiko none se mu Rwanda twatangiye to cash out yiki ya TikTok coins. tawanyine gusubiza ngiki Ntabwo nari kampwereke gato kanze nkwereke let me show you andi nzabigisha kugeza ryari wari ukitubwira yago ari giki bro abantu bajye batembera bazagenda bahura n'abantu man Imana irahambaye Imana yaremye abantu batandukanye hano kwisi bafite ukuntu babayeho bitandukanye n'abandi kabisa kuko bro ngiye sinshaka kurya ikintu ndebana nacyo sinshaka kurya ikintu kindeba ngiyewe sinshaka bura no kurya ifi indeba nyine ndimo kurakara akajisho ariko abandi barya ibintu biri fresh binagenda bro biri fresh kabisa umuntu agafata club kabisa kayirya kabisa no ntabwo bikurura ngo bize ibaze ko uwo mu baby arya ifi nzima baragenda bakamurobira ifi akayirya man ifi nzima ibyo bintu bibaho se bro ubwo si warya ifi nzima man Hayago ego nagiye muri restaurant bashimba bamubise bita amapate ego igikeri we bamubise umuceri none nari nawusabye nababwiye ngo bawuzane bawuciye umutwe umurezi w'umushinwa kuko tutumvikanye ururimi neza ari kuvuga ibiboro by'Ibyongereza bivanze n'ibishinwa mbona nzaniye mapate none ifite igikeri cyo none ijisho riba ryaturumbutse mbega umuturumbu ntabwo ariko warakiriye se kiriye kandi kugira ubyemere kiri mu bintu bihenze kubi bamubise facture nshaka wari busha naragitapfuri ako bamubise facture nshaka gusohoka niyitabishijwe telefone nsanga bamvombe ati urakishyura iyo facture urayishyura igikeri kiba kimeze gite kiraryoha kubyo ikibi nuko kirya nyine bakizanye gifite urutwe batarukase ariko nyine igikeri kinini n'uruta amapati kariya kaguru kacyo yego k'amafaranga wamubonye uyu mwana atuye Musanze ahantu bita mu Ibereshi araza kuyabikuza tese uretse no kuyabikuza amaze kweguramo n'inzu ejo bundi mu mezi abiri $56,000. Wow, That's almost 70 million. muri kubire ako bush urangije kabisa bagugubize pate y'igikeri so niba muri kubireba ibi bintu deni kosho de la forêt zikaza hariya ngo urumva ngo ngo nyoko ngo bwobwo stupid people ibyo udashobora gukora ibyo udashobora kuaccessinga shut the fuck up uceceke uzibe urekera abandi amahoro. You're right. Isi if ngenzi umwana w'umukobwa bita Fifi muri iminsi yahagaritse imikorere yagize ibibazo n'abagenzi be bro yakoreraga ibihumbi 10 by'amadolari buri munsi kuri TikTok every single day n'uyu munsi kandi atekereza ko abikora turi kumwe ukajya kubona injiji ikigoryi kiha kitazi no kwitawaza kikaza hariya kikajya imbere ya kamera bge bro mani birababaza mani umuntu ari hariya njye muri bisobanuro bye ati ni ikibazo cy'imitekerereze mike dufite what the hell is going on itawaza koko garagaza ko nigira ngo twabuza akazi igihugu cyazanye leta yazanye internet mu Rwanda dufite 5 kangahe they don't know you have the internet umuganda yagamba tori mwavu omutwego gw'ebwavu umutwego gw'emwavu mu bisobanuro mu Kinyarwanda ntabwo uri ahantu mufite 5G umutwe wawe ni ukennye aya masaha ko ufite internet na telefone smartphone ufite akazi
5G everywhere n'ahantu bategera amabisi hari internet bro. mugendana akazi mu mifuka Bro yanyu. waba uzi ukuntu internet hano Uganda ihenze ariko wowe urabizi kuko warahabaye. I know. N'abantu hano I know. internet hano baba you don't know say. Rwanda nicho gihugu amongst the cheapest countries when it comes to internet. Accessibility ya internet mu Rwanda turusha ibihugu byinshi cyane ariko. Uganda internet yaho mbonye umuntu byanditse neza yitwa MC Clark, Mrs Clark yanditse ngo Uganda internet yaho ni history. I know. You don't know. Naga abantu gukorera amafaranga kwa dufata ni ikintu kimwe ariko no kujya dufata umuntu umunsi tukabwira abantu kuvuga ati ni muze mu isi yafungutse. Muze mu isi yafunguye imiryango aho ushobora gukorera amafaranga wicaye mu nzu yawe. Yeah man. True that. Ariko bro, umuntu araza hana afite audience y'ibihumbi 100 bimukurikira. Akaza kunsaba ibihumbi 10. Kigoryi. Those people they have to unfollow you. Quite stupid. Aya masaha turi kuvugana. Murabizi ko ariko siko mutari gutanga amagifti, murabizi ko WhatsApp yatangiye kwishyura. Ibyo bintu abantu barabizi ko WhatsApp yawe ikwishyura. Abantu batangiye kubona payment za WhatsApp. God ibyo bintu navuye kureba nanjye amafaranga kabisa. Uvuye? Mwarakoze bami beza. Uvuye kureba iki? Mwarakoze kundeba mukankunda. Kirasetse. Mwarakoze kabisa ndabashimiye bafite ku mutima nimwongere n'ubu munkunde kuno kwezi. Urumbiye tseko yagoni irashonje. Arya ngo tuzana gukora ikisha niba ujya guhendesha nibona akazi kabahemba gutya ngo Yo. Ubonye hangahe peza. Oya Ndiko njyewe nayatangaga because ntabwo nari ko ushobora kuyavana. Wayatangaga ko nyiri hano ku gihumbi sheri. Yago urumbaje gute? Ari mubwiye. Ni ubu ngubu noneho uyu munsi numva cyagihe nyiza bwa mbere igihe wabwiraga abantu ngo niba muri aba big energy ngo ngaho ni mugira ibyo mukora ubu noneho ngiye burakirage ntago nabyumvaga by the way. Wabwira wakatira ubugira gute ntago nabyumvaga. Ubu rero kubera nanjye maze kubona noneho ikintu cyatuma kuvuga kuriya oh my god. Abantu urubyiruko ruri Kigali, urubyiruko rufite internet kabisa ngiye wenda basabye mutangire mukorera ibiceri kuri TikTok ariko kandi ntimujyaneho ibintu bibi. Mugende mukora ibintu byiza. TikTok ni application ifite amafaranga menshi. Reka nkwereke. Ibi ngibi mbyereka abantu. Reka ndabibereke. Ariko tukajya n'uburebe bwo gusoma. Kugira ntizo gatera kuri extreme. Turabona gusoma bro. Turabona bwo gusoma ibyo gira bibi. Turabona ngo gusoma ariko ni ibintu biba byoroshye. Mwihangane gato. Inshuti zanjye ariko mugera umwandero gake gake. Murabona ukuvuga ngo you can read how to make money on TikTok in 2016. Urukumva 13 effective urukumva strategies. Turi kumwe? Make money and unlock your earning. Urukumva potential by monetizing urumva ndi kusoma neza your TikTok account with strategy like selling or TikTok shopping, doing collaboration and more. Let's see that more. Urumva you can check. This is like 13 ways to make money on TikTok. Singibi. Ubu buryo 13 wakorera amafaranga n'ubuhe. Ubu ngubu turiho urabona ubwa mbere
join TikTok urukumva creator reward program urukumva sell mesh. So urabona hano everything biri hano. Twebwe iyi ngiyi turiho ni iyi ngiyi ya gatatu, go live for versus gifters. Iyi ya gatatu niyo iyi ngiyi turiho, ariko hari izindi nyinshi, izi ngizi zindi uko ari 13 ushobora gukorera amafaranga zinjiza. Rero n'abantu tuba turi kumwe hano, niba ukoresha iyi ngiyi imwe uracyari nyuma, ntabwo urumva amasomo ya Godfather, ntabwo uranyumva. You better at least ukaba ufite izirenga 12 cyangwa uba ufite 10. Nishaki iyi ya 10 ibi kwinjiza $5, iyi kwinjiza $20, iyi kwinjiriza 2, ku buryo zose nujya gucollectinga mu cyumweru uzaba yose yahuriza hamwe. Ariko I have people bakoresha iyi ya gatatu gusa. Turi kumwe? Dufate nka work with artist. Work with artist yishura abantu muziko izi gift batanga nizo zitanga amafaranga. No, ntabwo nizo zonyine. People get money muri izi programs zizindi, kuko izi ngizi zose zishura amafaranga. Izi zose 13 zishura amafaranga, ahubwo wowe ukoresha iyihe? Turi kumwe? Ukoresha iyihe? Niyo mpamvu abantu bazano bakibera mu isi yabo bagakoresha platform mu buryo bwabo. Urimo kunyumva? Kuko iyi ni social media, bisaba kugira ngo ufunguke umenye uburyo. Biravuna, ntabwo byuka mu gitondo ngo bikore, biravuna. Ariko ibi ngibi ikintu gusaba ni kimwe, no gufata umwanya ugafata iminota 5 yo kubisoma no kumenya uko bikoresha byonyine, cyangwa mu kimuza fata umwanya wo kubyigisha ubirebe byinjiza gute. Urimo kunyumva? Open TikTok shop, why openinga gute? Create feed ads byakora gute? Urukumva? Coffee project wabikora gute? Collect tips wabikora tips gute? Offer and others, ibi biporo byose. How you gonna use this platform? Ibi ngibi ni ibintu byoroshye. Ukicara ibi ngibi nta kindi kintu n'ubundi bumenyi n'ibindi byangombwa bigusaba. Data ukoresha uza kubyagira no kumva amatiku bakubwira niyo wakoresha ubuilding platform yawe gutya. Ariko sufite uwo mwanya, ubona umwanya wo kuza gusaba ngo umuntu waguhereza 5,000 niba uri umukobwa, hanyuma ugatandaraza ukamuha agacurama. Waba uri umuhungu ugafotora uwo murizo wawe ukamwohereza so muhaguruke. Yago urakwa. Ahaya. So mwabibonye muri uburyo 13 buri open. Okay, mu bihugu turimo ntabwo ari hose. Mu bihugu turimo nko mu Rwanda uburyo buri active cyangwa buri bwo gukora bwonyine ni ubu ngubu, ubu bwa gatatu. Ubu ngubu mu Rwanda murahembwa, ubu ku isi yose barabuhembera. But guess what? Nibwo buryo bwonyine buhemba cyane kurusha n'ubu ngubu bundi bwose. Ubu bwa gatatu buri open ku isi yose ni ubuhe? Ni live turiho. Ni Burundi ubu burahemba, no muri Kongo hataba internet ubu burahemba. Bwa gatatu nibwo ubu ngubu turimo. Ariyo mpamvu uyu mwana w'umukobwa uyu nguyu aribwo yakoresheje bwonyine. Ndabibereka, murabona muri iyi foto. Nureba muri iyi foto bari kubwira ngo iki live reward. So no kuvuga ngo ni live, wabonye na hari hanaberetse yari live. Urabona ubundi barakwereka